Evo, jedan mali savjet kod štimanja mjenjača, što se ljudi često bune da im mjenjači ne rade kako spada, odnosno da ga ne mogu naštimat ili da sam mjenjač ne valja, a zapravo nije problem u tome, nego je problem u tome što nije dobro naštiman. Pa ćemo pokazati i za SRAM i za Shimano koja bi ta bila caka koju malo ko sam primijetio da zna. Ja vozim SRAM i kod njega postoji jedan ovakav alat koji se namontira ovako. Znači lanac mora biti u drugom zupčaniku podešen i onda kad gledate odavdje, znači ovaj špic mora gađati centar pulija, što se sad ne dešava zato što ja moram sjediti na bicikli i onda kad ja sjednem to bi onda bilo točno. Znači to na hardtailu se podešava samo ovako, a na full suspensionu kao što je moj mora vozač sjediti na bicikli da bi se to podesilo kako spada. Znači, kod full suspensiona se to otklanja na taj način, dakle da vozač mora sjediti na bicikli, što ja nisam to nedavno znao. Dakle, ako vam je to podešeno kako spada, a niste sjedili na bicikli, opet neće raditi dovoljno dobro. Znači, za full suspension to je onako pro tip. Onda idemo na Shimano. Dakle, svaki SRAM mjenjač ima takav jedan alat i s njim se to obavezno podešava. Dok Shimano ima jednu drugu foru. Znači, na Shimano mjenjač se lanac stavi u najveći zupčanik na kazeti. Bilo koji model Shimano mjenjača, znači od najslabijeg do najjačeg modela, na sebi ima graviranu ovdje jednu crtu kad gledaš sa zadnje strane. Čekaj da pokažem. To bi bila ovdje jedna crtica, sad se to možda na kameri ne kuši baš, evo je. Znači, ta crtica. I onda se ona sa B vikom mora poravnat da prati ovu liniju najvećeg zupčanika na šajbi. Isto tako možda je poželjno da vozač sjedi na bicikli dok se to podešava, a znači i kod SRAMa i kod Shimana se to u konačnici podešava sa B vikom, a to je na mjenjaču, dakle ovaj vijak ovdje. Eto.